dunia hi personality development thampat ka se go de career guidance aju BA first class 72% be la hin sun to khat geography na la hin ke de dan labang su nei jem ho hin MA sim na lai le ka di MA sim chai le anunga thin set nu ki tu da ti hin to a hi fit ki te la san thu hi chu ta nunga me lang kam mu nai lo hin ke nunga me len ki mo le sa ki om de ta aki mu nai lo ya ki don lo hi ya chu MA hin chai le wang chu hun nunga ta seu din ka ki cha chu le mi bun chu mi pon tho kha dai chu le mi thu ha nei ji hin yam khat ti a dung lu na hele research lang lu dong a zo din ka ta sa research ki ti chu mi thu ha lo ha na zo lo hi sei tho mai me ya zo chi to ta to sim ta sim ngai adi dia geography hi e ho earthquake zone am mi hi chi earthquake zone am ho ding a chu geography a ko na hi heading tam mai ji chu advantage ai lo advancement thil tam pi um hi ti chu them chakhat kalung lut je aga se hian lang 5 categories of personalities mun khat mun ni au limna ka mang tain tu ni a hi chi ma hi tham chakhat ka sei ro nom ki khat na chun leaders and revolutionaries ni na chun heroes and pioneers thumna chun scientists and thinkers lina chun artists and entertainers ngana chun builders and titans hiche mihing personality category nga ho hi alin zo aneu zo ahoi mo zo apamo zo amdo chitaba nga chu education is syllabus asim hi ama subject hoi se min ke subject hoi mo se me ngati na di be se mihing khanen apha na ding apha the na ding a chu subject jo se chu man the ama bo chu asim na mun chu university recognized university lo le the kit lo ya ja gam pa ma le ha sim ya nam khat hi college hoi ta ga sim mai ba nga chu UGC no ye lo ja chu gal kai the lo lo yong mi da lo hi dunia tham chakhat chom chakhat Jamie in zone with her serious view again holding and again ding ade unsu hichi 5 categories of personalities so hi mihinga dinga chu za chum chi watsana chu APJ Abdul Kalam chu Sipai Commission Officer thinglo he tiu chu ale commission amulo chu Abdul Kalam hi lai na mama ying su why I am not fit for this army officer ai wa nga chaman a carol chu hat a chi pi ai Abdul Kalam scientist hi na he mi hon humanitarian scientist to ewan NGO tiu bang hi non governmental organization ki tha bang hi Abdul Kalam chun human development organization jo dia di jo apatan aman ho hi mia to ki ba lo na tam pi le sipai officer hin lo wa nga chu engineer langa chi scientist langa chi so yo India ringa hi father of ipiha nuclear father nuclear tiwam title mu chi chu hi ai le ama ringa chu piha heroes and pioneership kan ne ta chi he satellite India te satellite test nading le asim do nading a chu Abdul Kalam hi head of the organization lubu ungi ale heroes and pioneers title tile hichi at the hichi bomb idol hichi theisung hunga kai jo hichi muna kuna chu ama hi
ki hambol ho amala ma ki cholo ki hambol tin tanala manzo na chu athia chu leaders and revolutionaries leader thia thi chu ex president of India former president of India ki chu mai thui lo chu ang thi na yang chu North East India ang ticket minority la chu lopi ta ang thi chu kolla thi le mi president yanum pha chu kolla na chigam ta North East adinga chu Abdul Kalam hong thima sa peni aso North East adinga chu idung thim ba iti ang le mang talo ji cham jing ding khat chu ji chu ama e 5 categories of personalities aso Abdul Kalam alo hindan chu sipaya chu commission officer chu na qualified han na hide major general khiam kai lo mai thi his personalities all I know je pe na changdem ti ba ki se the lo ama bang ta chu Abdul Kalam chu personality chu in say bang heroes and pioneers hung na achia chu I lo le last part of his life leaders and revolutionaries chu ein ko amat chu ale Amitabh Bachchan jong chu he junior officer commission officer chu thingkit lo he tiu chu magazine khat chu Amitabh Bachchan no he sipai officer a thin lo ja chama hin na sa chu ale cinema a tho til dinga he Amitabh Bachchan hi koiman cinema tho dinga de lo chu lam yong thim lo zai lo hi chu ale film Bollywood adu tilaung hi Amitabh Bachchan hi kum nivel chu film engagement hi ane mu mal lo di dan so koi mana de be lo chu ki pe thang thung khat hin tin ai ba nga chu ama aki ham bol na a gun chu na chun o lo la hang chi ai le he chi aki pe thang thung alam na pen khu to ai Amitabh Bachchan a ding win abat num pen khat su ki chu hung ki ngo no na ate nu ngai ba nga khu hung ki pe ngong nga ba yong en nong ki ben num chu nuwa chapang cha cha ho ko lang chapang cha cha ho advertising agency ho na ga agoi khom ba yong le te se to gui khom yong le the chapang to gui khom yong le the te se pi to te se pu to yong le Amitabh Bachchan chun accessible to all types of people mi o si to adjustment na nei the chu he a chu tu chana hi Amitabh Bachchan Indian film industry Bollywood superstar amu hi ama masanga mu tayong le ama nunga mu tayong le Amitabh Bachchan superstar mu hiala hi min thang dim lo chu e ho jang kholam tabang chu Jimmy Lambo yong chu changa thi mo me yong min a ti zai ba chu Jimmy Lambo hi di lo chu Jimmy Lambo min phat na yong ga pha di lo chu Jimmy Lambo hi jing chu unique hi dan chu chita banga chu Amitabh Bachchan jo hi tu sana hi ahi na he sang che yong chu ya chu advertising agency ang chu Bachchan family ong kila po buwal sun kivenum ze chu he je so ma denga he chi 5 categories of personalities are chu artists and entertainers ama lo thin na khat la nga chu hung lo thin ta chu he ta banga chu mi hing jo se him ema categories are chu leaders and revolutionary heroes and pioneers, scientists and thinkers, artists and entertainers, builders and titans, hichi subject nga personality ho azu khat be a hi mihing khat om lo wal chu ama chun izat se yong le he or she is not deemed fit to be ruling in the modern society. This is judgment scale khat kai na isu I mean, scale kind of thing. It does not mean that Amazon our personalities. Question of personality, quality of personality, ane minghin ane izuga siusu. Alatum na kase kilewan. Tua puta min ka hai Jio hi koita ane ba chu Ambani so na tu chu Modi sharing ceremony a chu first line ha tu so Ambani na ya chu
Modi government hin sumhe ke ha sambe yang Ambani ho ta bang mi ma kai khoma India hi isanimya chop sa de na de dum khana news hun ke chun la WhatsApp dong hi Ambani la chotai tikim chun la hotel la chun Ambani su income su multiply su Ambani yang sa apa su imai lo pi su apa nungan ju ya ko na su ama yang gun su ta hung pat le so Ambani su EP category ham telama su builders and titans hung leng do jo kita su top of the world India ke lo wa noi le si na ding ang su mina saloi su ya su India business janam phadi heta ha chi chi ala su Modi government ye so na le su Ambani hin half of the Indian economy he table a thai the ding ang su so le infrastructure jang no ma control the yang su ya su he 5 categories la achu Ambani he builders and titans ahin ga koi kil le hung kilom dem ti su so le zawa President Dwipa su heroes and finals ba na su scientists and thinkers kit alai su ama sun personality thum akop pha jo su hita banga su e hon dong ema personality su identify the bol ngai su ale ema personality su develop the bol ngai su personality develop thai so ke is music a develop thai lo ba le sun nang su mithasi ne ti nai su mithasi on personality develop thai ani na mi eng sion on personality develop thai ki lo athum na gusa no personality develop thai ki lo ya jo personality develop na ding asu you must have a straight and a clear target with a good mission ki tu hiding target ki chi ba chu mihingin ama behavior su control bola character a kona su personality su up and down heci personality su mihingin anei lo ba hele ama asu knowledge tampi man lang yona aza aji umbe se sele ming chun heci personality self confidence ki tholos anei lo ba hele I tabangin bol theina de I tabang su han lang yong le aza na ding alo aman na ding muna ki mang thelo aman na ding muna ki man de phat hoi lam na pi to ki thok thok here to me him who he Bible bangsun he chilei sit khul jinna ati he chilei sit khul jinna muna chu e ho hin economic sustainability in chen khosa in the ding alo le ki bai hom na yong that ding ti ho hi sustainability we are struggle for sustainability he chu ki dal hi chu he chi idam na ding ba chu ming chun ipiha cataract point of the human life to personality ya so personality develop hi lo ba hele ki bai hom nang su mu che entin personality to develop hi lo ala ming individual hi ko man dan ho yong chu ipiha vamim te bangin o lo le hung toy bintin ahoi mo lai cha competition hung sangin tin ahoi la ya adjustment hung te lo ya so tunia hi Adidi Azemi BA Geography Honors First Class and China here. How do you work? How do you work the entire of your journey? That in the journey to America na sitting on a passport na ngai so. Passport na ngai jo la visa na ngai ham ai lo le chi thena permit ham na ka kila adi na passport nam phat so. Ya sunang hichi vanoi de sit competition adinga so. Hichi graduation it is only your passport. Na passport se suna naman sa na na ni airport zone da wano male koi man bande ga na ta no ya ne hita banga chu dunia na degree hi na nga ringa this is only your passport to enter the entire globalization competition. Globalization GPM, what is the
exact meaning of globalization. It is nothing at all, but it is only innovative, sense of innovativeness. Nangin til tha khat zu lam do ding le til khat chu kun bo do din ne nak tu mai le chi chu globalization. Here chu hi chi globalization a chu ki chip na chu I zau ding ai le chu. Hi chi innovative and a progressive character hat chu ming khat chu inei lo wa le chu. Hi cha ding a chu will not be fit at all. Qualified lo hil ding ai. Politics ayam chu innovative ngai. Home administration ayam innovative ngai. Village administration ayam innovative ngai. Family ahi hanlang ai lo le. Particularly ming hin ku khat na ding a chu. Hi chi innovative chu. Ming khat chu paman bol phal ama chu achievement an ne ya. Chu phat le van nei set na thil thu pi ta mi na bol ho chu be local and think global. Mean locally ahi divert and bol. It is just globalization. Globalization to see a call dukana ka to chi ding America ka pha chi ding tinai pu. America kam khan to na London kam khan to no chu hin hui lu na ei ma local ahi he chi ta banga chu khan to na pu do ding ti ai. He ji chu lung tha king min lam lim chum pu ti chu bai.